To poročilo je poročilo o evropski poti ene države kandidatke, poti posuti s čisto preveč trnja, poti naroda, ki je bil tolikokrat ponižan in nalagan, pa je še vedno boljši od marsikaterega znotraj Unije. Vsa čast izjemam. To poročilo ni poročilo o pravici do obstoja makedonskega naroda, makedonskega jezika ali makedonske identitete. Čeprav me ta del besedila v poročilu seveda ne moti, podpiram ga in ne bom glasovala za njegov izbris, moram kljub temu biti fair in makedonskemu narodu sporočiti, vem, da boli, mene osebno tudi, ampak ne pristajajte na narativ politike, ki bo govoril, da vam je Evropski parlament s tem oduzel identiteto ali jezik, ker ni res. Tistim, ki govorite ravno to, ker se želite vse razen pravičnosti, pa sporočam, makedonski jezik je avtentičen, vaši poskusi so moderna fikcija. Identiteta, ki je preživela stoletja, ne bo izginila zaradi enega glasovanja ali vašega lobiranja. Za da postoji na makedonski narod, njemu treba vaša dozvola, no na vas, da go priznajete to, vi treba čestnost, integritet i hrabrost. Lele gi popari celo ВМРО ДПМН. Ирена Јовева уствари го потврди тоа што го збориме ние од дека 2 недели. Дека Мицкоски има договорено бришење на македонскиот јазик од извештајот. Дека Мицкоски има договорено додавање на современ македонски јазик во извештајот за да го злоупотребува за политички наратив. Значи точно е тоа што го зборев 2 недели од дека. Знаете што му направи на Мицика? Као на тенџере ќе ставиш капак вака и кога направи друм лум лум, тоа му го направи.